laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Mustami'i al-afadil, hudurul kiram, أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذا المكان المبارك كما بين المقدم حفظه الله ورعاه كما سمعتم يدور حول الصيام وتوابعه من تعريف وركن وزمن وفوائد وفضل وفرضية وأنواع. فلعلنا لا نستطيع أن نتطرق في هذه النقاط كلها خلال هذين الساعتين، ولكن إن شاء الله سنتطرق في أهمها بإذن الله سبحانه وتعالى. أرى مسيب تدو بأدور دنكو برهانو دكم يتقل الله تبارك وتعالى أودو هانا دو يتد نيمين دو كالكو نيميناكم المنعم يستحق بالحمد والشكر أدور دن دون ɗum no seeditani en ka deftere makko o daali kanko subhana wama bikum min ni'matin fa min Allah. oɗo aya ko dalil wonde nema iwra hay e goto si wona e Allah. idan ko kanko goto neminde on hana yettede jarne. ɓawo ɗum hikkuɗen ɗon kadi ko ɓuri himmude seeditagollan heɗo ɗon wonde ma reweteɗo wo ala e gonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo wowtama en ala juuten joni heddi est ce que no ɗum makira ka ɗenɗe noon hino tabitiri noon ka ɓerɗe est ce que kadi ko noon tigi kadi woni no hoolora wonde reweteɗo wo ala e gonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala. no Shaykh Fawzani hafizahullah wa ra'a بما كساويتم لا معبود إلا الله. وإن هذا التفسير كان شيخ حفظه الله ورعاه وإني وق تفسير غير معقول ولا يصح أبدا. وإني ودو هرايفير ونافير حقلتيدو يمون وناك دي سلو ودينهم ساوي لا إله إلا الله ريبتيدو على سوانا الله ما أويسك عرب لا معبود إلا الله فقد أثبت كل ما عبد فهو الله. بما كان يتبنتني كلا كوريواكم قال ساواتالي بكلمة حق enen kadi ka dengal mengal muynuden awattali e gonga waray atabintini kala ko rewakon ko Allah. haray way wattan hillay dum do moƴƴa karamokoɓe ben hibe ɓuri en rentude ka woɗɗi wano ɓen ɗon hande Shaykh Fawzani si wiyama ɓeɗo ko misbahul alam. wani noon haray sabu yajugol maɓɓe gandal be gazarati ilmihi, sabu yajugol maɓɓe gandal e laaɓugol maɓɓe reedu e tawgol moodi ɓe waɗi ilmam e toɓɓe buy e gandal ngal. si ɓeɗo makani en goɗɗum haray ɗum no holni koyen jaɓu hooloɗen karamokoɓe ɓen hi nafigo bihim jogoɗen hoolare e maɓɓe waɗen ɓe ko ɓe yimɓe moƴƴuɓe faljoɓe konguɗi maɓɓe ɗi naaɗi dalil ko ɗi ɗaɓɓanteɗi dalil
kono hara nuhsinu dhanna bihim wa nasamihu lahum wa nasmahu lahum akhta'ahum fala nadhkuraha hara en jantaki faljereji mabbe din yaafano den be dibe ga torano den be Allah ya Allah yaafobe bari haula ko be wete khidamuddin ko be woni kurkadi yangani di dina fa indama anamu ana wa anta haula yabhathuna fil layl fa indama anta tajri wara ad-dunya wa ana fa haula yaktubuna ma bahthu fil nahar la yuriduna illa salamata al-umma wa an yasilu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa hum sadimuna haray bedo de an e min den hoyli bedo haray wi'ito jemma dabbita e defte honno be dabbitata fiino jama on sellira ka ruhuji hewta ka Allah no hisi de hidar yaha mido de hida seno mimmido yaha dabbere sayre e dolok haray be don no winda ko wi'itino kon be faandaki si wona yen hewto ka Allah harade hisi yo Allah wadan be den do moƴƴere ka mizani hasanati lawla Allah thumma haula al ulama lama fahimna ad-din sinno wana Allah muyani o wadi be karamuko be sabu mi natano en faamade wona karahan faamira no den dina kan arabu be wi la tasalani shay'i fas'al an sababihi haray be do onelete iden hani jarnude be weltano be baawo ko be banginanen don kon baawo dum haray jabuden mako mabbe wi rewetedo wo ala e gonga si wana kanko subhanahu wa ta'ala o maraka fi diddo e dewangal wana woniri o maraka fi diddo e tabugongol katagugol kadawi hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samaa ila akhir al-aya ko heewi e jullo al-mufassirin e wiatabe fo kono burbe dudude mabbe benni hal si arika al-Qur'an ataway ko bimana la hal min khaliqin ghayru bimana la hal ta'lamu lahu samia bimana la qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal bimana la hidi dudi haray wiiden bawo dum kada mi sediti wonde annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiya do Allah moƴƴo honne nete yiɗaɗo yani suɓaɗo ani ka Allah mo julɓen kadi hani yiɗude ɓe diininorano Allah yiɗugol hubbur rasuli ko jeeya ɗum e diina jokka iwtira ɓaawo maɓɓe kadi watta batte tundaje maɓɓe ɗen inchallah fiɓa kadi amara ndarorga amara centimétre mesure amara etirde amara pesirtengal si wona nelaɗon ka diina amma fiji adna yankoji ɗin ko jelo yoɓete ɗo yahi kindiya ɗum hablandaki hadith ma ɗum honnendete ko jelo yoɓata ɗo yaha ma a heɓi dongal ɗo déplacement iwowal madina yaha kobaya ma yaha kabele ka fottuɗa ɗum landaki hadise ka sunan ma ka sahihay ɗum ka fottuɗo hange sofer wo kono ka diina haray ɗum no landi ko honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam honɗum Allah yamiri ko honno nelaɗo warri haray musidɓe tedduɓe ɓaawo ɗum duwani ɗen oɗo ne tori ɗen yo Allah on juulu e dow oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗi ko honɗum no gasa ara e fondoji yimɓe joni kono hollugol yimɓe ɓen ɓe ko hittuɓe ko ɓangingol ko ɓangina kon hade si tawno fo no nanayno arabu yewtere men juutatano ha kono ɗe ngeli ko woluɗen ɗo e firtu ɗum ɗo fiyo jama on taw andu ba waɗu toon no yaaji seeɗa si waɗu toon ko hakkunande futuro e geeƴe fo no andi aray ko honno gerdete haray nelaɗon sallallahu alaihi wasallam salatullahi ala rasul aw ala nabi fanaaw julde Allah e dow nelaɗo ko mantore yo Allah won juulu manta e dow oɗo nelaɗo kamɓe ɓe ngure maɓɓe fop no ɓe didori ko alda e tintingol hayego e sahabaɓe maɓɓe ɓe foppetti maɓɓe no ɓe didori ko alda e tintingol hay kulluhum umana wa kulluhum udul ɓe fof ko ɓe holniɓe ɓe fof ko ɓe nunɗuɓe yo Allah waɗu en hooliɓe ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo Allah bi sababi suhbati nabi sallallahu alaihi wasallam ɓawo ɗum mi hiwri on hiwrande islam to
torani en Allah torreteɗo yo waɗan en barki e nde ɗo jonde men ɓurɓe gandude ɓe holli idha burika shay'u yanfa wa idha nuzi'atil barakatu an shay'i la fa'idata fi si hunde waɗama barki siko ɓiɓɓe ko ɓe fanɗi wo siko jawdi ko ndi fanɗi wo siko gandal ko ngal fanɗi wo siko laamu ko ngu jolto si waɗama barki nafa ndaare ɗo sentere gooki atawayno ɗuuɗi ha kono ɓa ɓorama barki yiɗo ɗi wo ko imma bariru cuynetendu e majji ma hayre lampura ma finkari ma raɗagol ɗi hay goto to yiyata gooki woni ko bonne no woodi woni ala teddina sentere gooki ko barki ɓoora e majji yo Allah waɗan en barke jonde men nde haray ɓaawo ɗum wiɗen toɓɓere nde jogorɗe yewtude nden ko toɓɓere tawnde ko fewndinde nden korka kan e jokkuɗi korka ka mano ɓe maaki e jokkondirɗi e korka ka e morde andingol kon ɗum woni korka kan go e tugalal ma faridda korka kan ɗiɗi no himmi julɗo e zaman ka korka kan watte ɗon ɓanaya hoore tummo daydana e nafooriji ko korka kan wondi e ɓure ko korka kan wondi e fardede korka kan no gasa diwen ɗum ɗon fi jutugol waɗu e noneji korka no kadi piiji buyno ga en mondel taggen waɗi haray karamokoɓe meɗen tolodaɓe ga mo kala no mari konngol waɗi noon hunde si nde luujama nde laaɓay haray ko atti mi natude e andingol ko on ɗum woni korka kan ka haala arab mi firta ka ɗengal men ngal muynuɗen haray go adi kon taw ɓa en jarni Allah tabaraka ta'ala en weltanike mo sabu ko o neminen en qirriti ko kanko tu rewete en juuɗi e dow annabi makko e ɓeygure maɓɓe nden fo en marani e ɓeygure nelaɗo ɓe a wacce ɓe a yenne en mara e sahabaɓe nelaɗo ɓe a wacce man woniri diina woɓɓe haray ko atti kon tawo hiɗen weltano yoga e yimɓe ma yoga e seeɗaɓe weltano jama on fuu adi kon taho adoren mawɓe wernuɓe en ɗoɓen juulirdaji ɗin ko Allah jeyɗi wa annal masajida lillah kono noon hiɗi halfina woɓɓe wernugol ɓe jama on ɗo ɓaasi ɓe makino jama on fottali waɗugol yewtere nden ɗum ittata juulirde nde nde juula e waɓutuji ɗin ittata ko nde juulirde hatta are haray ɗen toro Allah Allah yoɓɓe ko ɓuri e moƴƴude e joddi ngal ɗon teddungal ngal ɓe waɗani sala maɓɓe ɓe waɗani islam haray ɓaawo ɗum kadi hiɗen weltano lamɓe ardiɓe nde ɗo nokkure jonge chef secteur on ha chef quartier on ha dow ton waɗi noon si hawri tawi en moɓi keɗo kadi haysi mawɓe ɓe newnino si laamu ngu wiya waray yo habbite fewdo ɗo on hiɓe tongi moɓodirgol ka juulirde haray mo ha dara waaliki waɗi enen tigui e wiyay toti no wawi ndiyan kono na wulɗa na ɗum mbiya way ajjade haray ɗen weltanike ɓen ɗon en jarniɓe ɓe teddini diina yo allahu teddinɓe teddindina ɓe laamu maɓɓe ngu waɗa ɓe walliroɓe laamu maɓɓe ngun diina kan ɓaawo ɗum kadi haray ɗen hertinana ɓaawo en huɓintinde karamokoɓe meɗen tawɓe towɓe alluje tawɓe hay e hunde e koye windoyan ko mi windani hoore an ɗo mi addori ala ko ɓe anda ɗum ɗo ko teddingol diina kan teddina jonde nden teddina hoore maɓɓe seniniɓe ɗo haray hiɓe nano e ñaamo e ɓaawo an haray ɓen kadi hiɗe nahussuhum bidhicri haray won Oustad Ahmad Talibe Sow Cheikh Abdoullahi Ba e tolani ɓen Dakar wonnan ɓen e o jam'iya e Sabil Assalam haray ɓe maaki buy kono ɗon addi haray toujours neɗɗo on himo yiɗi ko wiyete kon tippitagol minen kadi si min yahi toon ko ɓe ɗo woni torsoji amen ɗi tanani oustaz kaari ko takan dari en haali ɗum haray ɗe weltanike ɓeeɗo kadi e ɗimmoɓe maɓɓe ko ɓe gite an yani e mum ɓe mi woni e makude film e kala no waɗi kalmakoɓe googa oustaz Ibrahima Bari hafizahullah wara ɓe suuɗoto
konde lanni woɓe araɓe hiwro on tigi ɗum siko darsu siko muhadara wandi woɓɓe kañum no yiɗi no wonno sahabaɓe nelaɗo Allah ɓe natirayno e damal ha fo andiraɓe ɗum yughayiruna albaba ɓe wayla damal ngal juule ɓe yiya sikkaɓe arano taɓe asenno few haray ɓen kadi ɗen jarnoɓe kala kaɓe e tolori haray e jama heddiɓe ɓen fof ɓe innayi التخصيص بعد التعميم يدل على الاهتمام ما ويندو التعميم بعد التخصيص ويقول ويلتاني كجلب بن فوق ما هو بن ناتي دون كرمكو بن ناتي دون لامب بن ناتي دون سن إتالي وندما التخصيص هرتينغول بعد التعميم باوه بنتينغول لونكو تندين تاكو هميرغول كو هرتينا كو وناوي دي سورتي بيبن بس يا جوني سيغني مثلا تنزل الملائكة والروح قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال شكوالا كرمكو بي جبريل وميكال من الملائكة كون اي هراي دوم ɓeɗo latinanɓe sanani muhadara ɗo kadi si hawri tun ɓe ƴetti kunkayemu an ɗo e bindi ko woni ga waɗi noon bindi ɗin e wiyata ɗum bindoy waɗi ko tatoto hone haalde ga qala Allah qala rasul qala al ulama ɗum wiyetake bindoy ɗum ko bindi wiyete kono mi jooɗike ɗo mi yewti mami ari mi tawi imam on ɗo e mawɓe seeɗaɓe aray ko mutala ko wiyete muhadara haray ma bayana ɓangingol ma ɗum yewtugol ko tawaɓe woodi ma khutba jum ko ɓeeɗo laatini jonde nden ɗen toro Allah tabaraka taala ɓe seeniɓe ɗo fop jongande ma e mawɓe ta kamɓe hoɓɓe ɓaɓe kadi naka juuɗirde gawol ɓe seeni e karamokoɓe men tedduɓe akramango humullah yo Allah te enen tigi noon golleñol men e muyna yawagol karamokol waɗi enen arabu ɓe wiya alim english wiyande knowledge man mi anda français kadi konno wiyata honno enete kono en andi mo kala kono enen pullo fuuta wiɗen karamokojo mi mana rajulun mukramun teddinaɗo hiɗe wawno wiɗen enen kadi jooma ganda haray wona ero wona ma yoro sen wi yoro wona faljede de woɓɓe goo ko non wolirta haray wona yoro wona sendede ɗo ma ero wona dollar wona farangine ma forongine wona dewgal wona humede ɗo na rigara wona ñamede ɗo wona si wona yarede ɗo wona tumbe leydi wona sendede ɗo ɗum ɗo fof ko talaban min alkhayr fima inda Allah wa khawfan min ash-sharr bima inda Allah subhanahu ɗum ɗo ko piiji ɗiɗi fet talaban lil khayr bima inda Allah subhanahu wa khawfan min ash-sharr bima inda Allah subhanahu ko hulugol bone wonɗo ka Allah molora Allah bone on ɗaɓɓa moƴƴere wonde ka makko ko ɗum senini ɗo fuu siko senorɗo otowa siko mo moto siko senorɗo teppere muɗum woni no woɗɗi no ɓadi ko ɗum senini ɓe ɗo haray si tawino kadi ko towgol alluwal yewtowo haray no ɗen andi konto karamokoɓe towo alluje ɓen kono haray ɓe inni mo kala si okki ko mari kon haray wudduɗo ala haray ɓaawo ardingol ɗiɗo konguɗi weltano jama on fuu hertinana mawɓe ɓen hertinana lamɓe ɓen hertinana karamokoɓe ɓen hina yawagol heddiɓe ɓen haray kadi ko noon sonnaɓe heɗiɓe ɓen kala kaɓe woni kamɓe kaɗen toro Allah tabaraka taala yo Allah waɗu barke e jiidi maɓɓe ndin hokkaɓe moƴƴere yani heɗa gongo haray mawdu on no mari toɓɓoy seeɗa go'o on taho wiɗen anndingol ko on woni korka kanka lugal arab e ka sharia tugalal ma tugale korka kan zamanu korka kan naforeji ko korka kan mari ko noon kadi ɓura korka kan ko noon kadi haray
hiɗen jogi seeɗa e yewtugol ahammul ahdathi tarihiyati alwaqi'a fi ramadan fi en andu suma e na lewru foofere joɗagol hara heɓi ka wawa goddi luubande hakkunde yiltodira ñallalngal foppa sikka ya kasange soodo e maya joni annoa usiyamo wawata Allah wasno ɗum ɗon no ton kono noon kadi honne nette ɗin ɗon en no gasaya diwen kono noon piije wanna nette mata yajibu sawm wa kayfiyat isbat ihlal shahr ɗum ɗon kadi ɓandu darike joni haray lutti ko arata inchallah kono noon haray ikhtilaful matali ɗin ɗon kadi en wonay diwɗen no ga toɓɓe ɓurɗe himmude kadi surutu wujubi sawm ɗin ɗon be rewen e muɗon kono noon kadi surutu sihhati sawm ɗin ɗon kadi rewen e mum seeɗa kono noon ma yuftidu sawm wa ma la yuftidu ɗum kadi rewen ɗum e seeɗa e konngudi kala makkoɓe figaɓen ma yujibu alqada'a wal kaffara ma wa ma la yujibu alqada'a yani wala alkaffara wa ma yujibu alqada'a wa la yujibu alkaffara toɓɓe yanoje wano 14 wonno hara ko 4 ma jowi ƴetteten inchallah wiɗen no sawm korka kan sen wi korka ka arab wanno andi ko haala arab wonɗe yewtude as-sawmu lughatan korka kan ka lugha arab al-imsak wal kuf ko jogitagol sura al-imsak wal kuf ani shay ko jogitagol sura ga e hunde nde ka lugha arab kañum ko ɗum ɗo ɓe wi si ahlul lugha ma karamokoɓe lugha ɓe wi sama fulanun anil kalam ay amsaka nafsahu an si yama kaarijo hooriga e haala kan qala taala ikhbaran an maryama alayha salam allahu tabaraka taala ko dalika deftere makko teddune ka humpitugol fi nene maryam alayha salam ɓe maaki inni nadartu lirrahmani sawma haray min mi takkanima mi fodani wonande yaajuɗo yurmede on deƴƴere ay se wi sawman sumtan wa imsakan anil kalam deƴƴugol jogito hoore mun ga e haalam ay amsaktu nafsi anil kalami lillahi ta'ala mi jogitike hoore an ga e haala kan wonande Allah tabaraka wa ta'ala lillahi ta'ala wa shar'an sendindiren kadi dewe ɗen ma wono piiji tedduɗi wano alquran hara wiyatake istilahan no karamokoɓe fiqi haɓe makiri noon ɗa wawi wiide tarifu nahawi e lugatan واصطلاحا تعريف التجويد لغة واصطلاحا تعريف الصرف لغة واصطلاحا نسلا كنا تعريف القرآن كياوي لغة وشرعا تعريف يعني الصلاة لغة وشرعا تعريف الحج والصوم وكذا شرعا يعني سيغيني لغة وشرعا بنينو هراي اصطلاحي كاتفاق العلماء amma non ibadatun ko tawqifiyya ay waqifatun bil adilla wona enen do jodo to fottana ko honno juulirte wona enen do jodo to fottana ko honno horirte wona enen do jodo to fottana ko honno hajjirte wona enen do jodo to fottana ko honno alqur'ana on wi'ete dargol meden en tawde wi'ama alqur'an idan ko yewi shar'an amma nahaw karamo ko be adday goto kala no wi dum don ko istilahi an ittifaq jonnon ben do wi ta'rifu as-sawm shar'an huwa al-imsak naharan anil mufattirati bi niyyatin min ahlihi min tulu'i al-fajr ila ghurub ash-shams haray ko jogita gol e ñalorma on ga e dendangal taƴinoji ɗin tawa ko e annuye immorde e neɗɗo hamdiduɗo e hooru gongol haray jongande makat fajiri on ƴelliti min tulu'il fajri ila ghurubi shams hanange ay anna as-sawma imtina'un fi'liyun an shahwatay al-batni wal farj
وعن كل شيء حسي يدخل الجوف من دواء ونحوه في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس من شخص معين أهل له أي للصوم، وهو المسلم العاقل غير الحائد والنفساء بنية وهي عزم القلب على إيجاد الفعل جزما بدون تردد لتمييز العبادة عن العادة. هرا ينهي بينا فورن مولانا لك شريعة دوغو تاو ko jogita gongon hoore mudum nyalorma gaeta inoji din ta ko annuye iwrudo e neddo hamdidudo e hoorgol wana feetudo wana paykum wana nenete kadi sonnajo fiilido wana besu joni tawdo hino beeni o laabali haray dum kanyum kadi ko korka jaka jongande makan na amika fajiri on jelliti hanangege muta jaka korka ko haditagol golle yankowol ga e tuyoji din didi tuyo redundun e tuyo farjo akramakumullah e kala hunde so etende natore karedu e morde e lekki e ko nande dum e zamanu toddado ko hombo woni on ko jomi ka fajiri on feeri fajiri dimmo on gongudo on idan dum do no tindina kadi ka tarikh shar'i do e wonde mahija ka fajril kadibin ton ila ghurub ash-shams ha nangege muta imorde neddo toddado handi dum do e horu gongol ko on woni juldo on wadi amalul kafir ko mardudun jomirawo subhanahu wa ta'ala no itti jungo makko e kambe heferaɓe dhalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum ko kata molanaɗo mo heferaɓe heɓi ɗo amalul kafiri la yu'tabar yani golle kefero de wawatake e considerede de wawatake taskede ko de golle ko wano non kadi ne ayfo julɗo kadi aalul ara ko marɗo haqqille feetuɗo kadi ɓeyna al aqlu manatu takalif aray haqqille ɗen ko kañum woni wengorde awa fawande ɗe hara wona kadi no wawi wonde julɗo no wawi wonde marɗo haqqille kono tawa mo fiili mo wonde e ƴiƴan haɗo jammo horugol kono imma ka ɓey sabu ɓeygu ma fiilaye ko e annuye kadi andinaya jogita tum hoore ma de ara ñamade ara anniyake annuye noon na wowlete ɗum allahumma inni nawaytu an asuma laka yani 29 yaw 30 yawman o شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء السلف هو اللي وندم النية عزم القلب شيخ فوزاني حفظه الله ورعاه بتوتي وكونغول ادفت ماء عزم القلب النية وفلت قلبنا على إيجاد الفيل ادو wodingol golle den jazman fellitande biduni taraddudin ko alda sikki nagol limadha litamyiz al-ibadati 'an al-ada fi faltindirgol dewangal gaay wo parce que do wadu lando la do go akhi barakallahu fik limadha tasum ko fi on da hora wonno o falja o ya min mi tawi mawbe am fo no hora mi tawi leñol am no hora menen men maranya mo sume wali talil kono falji na dum do tun haray si horinda korka ma kan karange boya joddi dai ko fiya tawi mawbe no hora atawi leñol mangol no hora katoliki jala fo ko julbe si wana ne lebde den fu fala fu be hande tawbe no suusi alla nyamugol nyalor masumay andi be e mawbe be maka e pular men wo ko ngesa rimi wo ko ba mo iwata deeli hebototo deeli ko fu fala fu be ben e leñol fo wete deeli suusudo Allah tajarra ala Allah tajarra ala shari'ati Allah olo suusi Allah o suusi kadi ko wete ko mondum sharia Allah nyamugol nyalor masumaye en yewto ya sifa be yimbe do ko hombe ni fatakko lannode haray dewal e makinane al ibadatu kulluha tawqifiyya
dewe ɗen ɗe foppetti majje ko daror ayse wi tawqifiya ko waqifatun bil adilla ko darorɗe dalil wona min alaji en ɗo tokoran ɗo ma sayho en ɗo ma sayho ɗo nayne ɗo joɗoto fottana ko honno dewe ɗe warrete ara woni aada warkunu sawm al imsak an shahwati al batni wal farji أو الإمساك عن المفطرات وزاد المالكية والشافعية ركنا آخر وهو النية ليلا أما تقال الكوركاكا وجوغي تغنغل هوري مودو غاي تويوجي دي فاليجي دي تيغي اون e farju on e jogitagol hoore mu gaay dendangal ta inooji di karamokoɓe maliki ɓe ɓeydi e karamokoɓe wonɓe famamuye imam malik e karamokoɓe wonɓe famamuye imam shafi'i rahmatullahi ala aljami ɓen ɓewidi tugalal goto ɗum woni faridda goto no wiye anniya gongol jemma haray ɓeɗo ɓen aren ka fawaidu asiyam ɓawi gayni tarif o naforeji ko korka kan jogi fawaidu siyam kathira min annahiyati ruhiyati wal maddiya immorde ka ruhu e kaban awalan fasawmu ta'atun lillahi ta'ala ndo ko min nahiyati ruhiyya korka kan taw ko doftare Allah ta'ala yuthabu alayha almu'minu thawaban maftuhan la hududa lahu barjari neddo juldo gomdindo no warje no yobe e dow doftare Allah makko kanko gomdindo Allah hori on barjari udditindi kiri alanan limadha li'annahu lillahi subhanahu wa dikorka kanko Allah jeika ene do fosi ko gardi jokuno en ko eta wo yette baabe gof ami be ronkayno be yide ko fi on dun non ba gardi dano to seeda yaay kawurgo kanyum tigi dew yaay kawurgo wa yaay to yara aga ina yaltuna mi warum fitta karam wa gerto galdo famina dum tuttada hono de wadawno no be hollita yeso gano ndiyan yatarakta ndiyan ma'ul barid yatarakta ya ndiyan honenete bubudan no felsa jalba yeso ma antume felsidero ma zino wada ton sonnajo ma non ton akramakumullah hino nyamete no judi fijidin fat tawa gardi jokkama dum do ko ta'atul lillah tanani mofo ma fa fop ma dum yani honenete wigol no jibasi ko Allah wadante korka kan no anda hi dum ko Allah goto wana wadane haray wa karamullahi wasi'un wa karamullahi wasi'un teddungal Allah ngal ko yaajungal wa yunalu honenete biha hino hebora kadi sabu doftare Allah horgongo ridwanallah wa yunalu biha hino hebara sabu doftare Allah ka horgo ridwanullah wastihqa dukhulul jannati konon kadi hino hebara kadi sabu doftare horgongol wastihqa dukhulil jannati min babin khassin uidda lisaimina yugalu lahu ar-rayyan haraybe holli wandema hibbe kambe doftibe Allah hoodi ben hibe jojjida e natugol aljanna immorde dangal personnel hingal preparanabe maranabe kambe horube ben hingal wiye ar-rayyan konigal wiye andi no yama fa wonga e dame julide ne gon be na waray hobbe meden be yo senor ka mihrabu yeso ga ma waray karam ko me natir ga ma mawbe meden ma yeso be meden mardi be meden be yo be natir ga ma joma jabay goyno burda wadi non sawi worbe fo no fata non no tindini a jindali dum ka ma jodida sayal ti anda fo fotata haray Allah teddini wobbe burni be hoore ko juldo fopta hono teddi jonnon sey Allah tigi tabaraka taala sede wattide de mo'ibe ben tawo
hertinani nokkure Allah tisado fokkitu aljanna wattide te kono kanko jomirawo subhanahu wa ta'ala wi wanno ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya oy fadkhuli fi ibadi so wadkhuli jannati nanu fokkitu non aljanna jara kono tawtawobe kono dunno ko ziyadatal ikram ko beydugol teddingol ngol beedo joni anda sibenati ka suudu nyameteno be nafato ko yareteno de ara be nafato kono se wi awa alajien on tawta e do Sayyid Muhammad julde en seno don ka kuuda nuno no buri onnde te argol tumba be haysi ko e wurere nyiri de wani non taw wondugol be ben don haray ko yen watan hilla e peji den inshallah wa bitaa yastaqimu amrul mu'mini ala al-haqqi alladhi shara'ahu Allah azza wa jalla buyno yejjiti mo andi woddo wiide taw doftagol Allah ko puyda ma doftagol Allah ko tardugol ko sabu doftare Allah den yastaqimu fiirta amrul mu'mini ala al-haqq fiirta fi'aki juldon e dow gonga alladhi on gonga shara'ahu Allah azza wa jalla mo Allah teddudo mawdo sar'in li anna as-sawma yuhaqqiqu at-taqwa ina korka kan hino wada hondo korka kan hino haqqina kulol Allah gol allati gol kulol Allah hiya gol tawi ko hondu yete kulol imtithalul awamiri ilahiyya wajtinabun nawahi jogitagol yamiroje rewete don woddi to hadoje makko den baraji no hebora di wobbe no sikkude ko sa juudi a hori etti sadaga diggani nene la akhi barakallahu fik si acci kadi di Allah hadidin ayobirte wasi a wadi di Allah yamiridi al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari ko min wazaifi al anbiya'i wal mursalin qala Allah ta'ala alla todo holli يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم إلا الصيام التقوى سبهور غنغل كوكول الله دابا مونغون غومديمبه ما كون يو غومدي مكانو يوتيتا بانا آية القرآن ني يوف جمان فامتون farrama e dow mon kutiba bimana furida wa umira fardama nyawama e dow modon horugol ngol wano fardirano nyawa winda e dow be ngati holli jakari be arambe kadi hore kama kutiba kafonno ko tisle ko harfu tashbih ala alladhina min qablikum la'allakum no gasa ono no jorta ono tattabuna mulai Allah wala musibbe teddube an suusu do nya Allah nyaami nyalor masuma o si wari goddo ma si wadi zina ma si mudi duro ma si wujji haray dum do hono o wadi no ko buri dum thaniyan e naforeji korka kan bayandi taw korka kan yandi ko ta'atul lillah thaniyan e fawaidu as-siyam as-sawm madrasatun khuluqiyyatun kubra يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة بيني كوركا كانكو إكور كون سودو جانجير دو جيكو يانكور مونودو هينو إكيتو يندون سودو جانجير دو مايو إكور دون نتو غمدين دون دو جبه دودو دي فهو أولا فهو كوني غردون وننتي إكيتا غول جهاد النفس jihadun linnafs tinnagol wonki mumkin wa muqawamatun lil ahwa e dartagol beleede den wa nazaat ash-shaytan qataluhu la e podo dire shaytane nonno yani onene hino ara e makko wa yata'awwadu al-insan ala sabri hino wowtino neddanke on no wowino neddanke on e dow munyangal tumade wonno yajidu ta'ama ash-shahya yutbahu amamahu wal ma'u al-'adbu al-barid yataraqraqu fi nadhirihi fayamtani'u minhu muntadhiran
waqtal idni rabbani bitanawulihi. Wallahi korka kan ko ekkitagol neddan koy do munya to mande wonno nyamete weldo no defe yeso makko ndiyam weldan buubudan no jalba felsa yeso ndaro dango neddon hadi to immorde o nyamete dan do ndiyam muttadiran waqtal ibni arraban himo habbi wadutu dungaye kanyum alla jeydo mo don no ghurubu shams bitanawulihi. Naam musibbe teddube kono wiiden ta'widul khair Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ko be wiete be andanda horema rijalul umma be do Abdullah ibn Mas'ud ko jeyabe asabiqun al-awwalun odo wi awidul atfal al-khair fa innal khayra 'ada كتربية الأولاد في الإسلام ووي عودوهم الضمير يعود إلى الأطفال عودوهم الخير فإن الخير عادة ويدو كدي كانوا ويتعود به الإنسان على سب هنا ووتنا رسب كوركا كان نانكي أمي دو منيا كدوا دي دو هاراي واتنا هلا دي يونتا غوتا جولدان نيادا نو بيغو من جانو نيادي دي pani non sa jodi ke jongande mabim jaka non kadi en salo to tumorde al khamisa itenengoy no ida o gori sonko way noppi mon yon gasiri kono memmini do pali on no memmini do wa awawi horude balde capantati jokkindira amayali billahi alayka za hora e al khamisa nyallita asewe nyallita ala nyallita tenen anyama hare duma wa jettode mo jana nyama jetta tu gorkum hora kadi don onene te tenen donc kadi nyallita talata alarba awawa modi awakila kitan horude non waden ene do o ifot no fandi do imbe ben sella jamaa no photocopy sella kono iko endir dum joni a sella ya Madina sino sa jude wo sino belle tedugal moto kausa ta ala ne tedugal moto ko ci ndungu ko do yata go no jetta 11 million 9 million tawra halopo godo jetta do 2500 o tipo yo moyori ken onata taxi ara me anda so fami yewtere ande si godo jetti oto do alhamdulillah yayi bambeto tawi onenete o tipo o yoba 2500 godo jetta moto mo 11 million onno enete ma mo 9 million oya o hewto yatta mo jaara sor o han hundungu wawi haray non inshallah wanakil kitugol haray den andi e yewtere no wodi ton haray be wowtondirda be wadata mujamala e mun tawana mujamala yaltinowo hududu shar'i haray menen Sheikh Ahmad Talibe sodo bi men andi ndiri hari menen tawete ko paykoy na kambe hande bayamen e rawni kambe kadi hum ala ithrina Ustad Ishaq ba rahmatullahi alayhi makiraino non sabi e ustaz de wara mo rawni ben e wara rawni kono ankadi dagara anta ala ifiri rahmatullahi alayhi wadi masi e wakilo lende mayde no batti wonki rawani bawdo seda ustaz Ahmad julde hari ko honno ko hafizahullah dan ustaz Alhaji Sulaimana moron fitino ko kambe juluno rawani wado ustaz Isa ba anyama rahmatullahi alayhi hari ko wiyetembe ko hafizahullah ورعى الآن هو راح إلى ربه وقد تم أجله نانيما دبي يؤترا هراي انترو الله تبارك وتعالى يلا أكب لونتو يدون الماء بأتيب 1655 طالب هراي أتيب wulure e temedde jeego e cappande jowo e jowo hakkunde wonbe kama haade hunjotobe qur'ana yaabe jangugo dabbugol sanadu ma dum ijaza min hina goddo yeti lam ko jannobe tom be windani mi adadu 1655 talibu tibangal didal no mettebo kono haray eden hani doy wakilade wadino neddo ko Allah wi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun
arabu ben kadi inni kun yani rajulan idha marra ya'tu yani yaqulu marra ar-rajulu wa hadha al-athar bewi won kun rajulan idha ataw ba'daka sibiari bawma yaqulu ma yaqulu bewiya marra ar-rajulu wa hadha al-athar odo gorko o fe'i kono hino batte makko hande sa yanya madon subasi julama ko na andi na juulide ko nder kuuron fono ay wanyaaki qur'ana no jange halagaji cappanɗe tati e jeeɗiɗi humdeteɗi jonenen ɗo si goɗɗo no mari kurum goto ko ɗum o mantorta miɗo mari daara maɓɓe on ko halagaji cappanɗe tati e jeeɗiɗi kurunji haray ɓe seeni ke ka joomi maɓɓe ɗen toro Allah tabaraka taala yo gammidahu fi fasihi jannati haray ko ɗum waɗi na wiigol ko yawagol Ustad Ahmadu en haray menen ɗo igol amen Morovia en 90 hatto taw on tigi arde koloma haray 91 adan on tigi ardiri koloma ɗo hari ɓe men fotta e tummodire islam hari ko ɓe sukaɓe pay koye hecciɗuɓe e kala e hano men ardiri koloma ɗo men fuɗɗi dogidude duuɓi nogaye jeɗɗi bi men fuɗɗi dogidande e o teren da'wa ɗo inchallahu ha Allah yun ha joni no accidi men ɗo en toro Allah tabaraka taala yo Allah waɗi men yiɗidirɓe sabi Allah yiɗa julɓe ɓen fou waɗa men hoolodirɓe thalithan tati on e fawaidu as-sawm was-sawmu yu'allimu al-amana oɗum ɗo heferaɓe ɓen wasa korka kan no andina hoolare wa muraqabata Allah ta'ala fi sirri wal alan e aynugol Allah kene e gundo id la raqiba ala as-sa'imi yani fi imtinaihi an at-tayyibat illa Allah wahda gardi no wolino ɗum ɗo qaddamna hadha al-kalama fi awwal al-wahla hari ko horuɗo ɗum ɗo aynuɗo mo ala ga e piiji laaɓuɗi dagi tawi kadi sonna makko no dagani mo jaram makko no dagani mo ñamete makko no dagani si wona Allah rabian e fawaidu sawm as-sawmu korka kan yuqawwi al-irada as-sawmu yuqawwi al-irada korka kan tiiɗinay faandare neɗɗo non parce que neɗɗo nayi wonu pagayerɓe wonu neɗɗo jogiiɗo ko faandare taw si andi taw neɗɗo maala faandare ala programme on andi hay gooki e bulaw-yagal mum ɗi mari programme waɗi noon gerto men programme gooki ɗi dawata bimbi ka hoɗo waɗi noon waroɓen no toon konde lutti jiidira en to woɗi ara gerto bimbi si weeti muk a wabbaki gerto no jokki ƴogoyowo mawmen ɓe waɗa misal si gerto jokki jogoyoɓe ko unoɓe ɓengal majjo ndi si gertogal jokki ƴogoyoɓe ɓen ko unoɓe ɓengal majjo ndi waɗi si ngal hoccoyaka to wo ngal heɓata toon ko ngal hocca kono ni ɗo si ngal ko unoɓe ɓengal ka wowrugal yaara gerto no mari programme ngal arta kiiki wota wono amma ko ma an tawi jongi bimbi a kii ko landagol to gonto jamaji woni dennabo ɓiɓɓe no heɓi reede wa a sikka e on nene te e kura ɗum hannede te hannde a wi kala ka denna bo waɗi a yaari a jangata diina a wallata ɓeygure nde a fowtata ko kama a teddata waɗi ñande waɗanate e mabbanaru si awri amara on nene ɗum mi haray ɗum ɗo honnene te no woodi woɓɓe ɓe andane cigarette curki cigarette musique rewɓe ɓortiɓe joni honnene te a ɗum ɗon kan wonu tun jindo korka kan yani nane e maki wondema si sumaye lanni ɗo a jooɗotonoɗo bimbi habbo haasinange mutti an saaruya tawi coƴƴa e 16 a ñaɗanta ɗo ɓeygu ma a ñaɗanta ɓeygu ma ɗo ɗum yu'awwidu sabra ɗo kadi yuqawwil irada wa yu'allimu sabra andinay muñangal wa yusaidu ala safai dhihni wal fikri yani onnenete wal hikma korka kan laɓɓinay haqqille neɗɗo laɓɓina miijo makko laɓɓina ñeeñal makko ngal neɗɗo hoorowo ko ɗum waɗi cheikh mouhammad mouhtar Chengeti o siɗɗo men momi woni haalde ɗo sas ahmad talibe so himo geli ko homboɗo ay say lam wowla inde on ɗo honno nette ko ɓa tawi karamokoɓe ɓen ka wonɗa jantoto inde maɓɓe ɓe nata ko politique andi no woodi lamɓe ɗo a wolta inde maɓɓe kono ɓe karamoko ɗum ɗo sendi
karamokojo nenete mo hina karamokojo ko towi allu alwandare wine nani sa fawzani hula gardino arani e wido Sheikh Muhammad Mukhtar Shengeti hafizallah e hula gardino arani odo o maki wondema talibul ilm taymo jangina kitab al-buyu sana thalitha kulliyat ash-sharia sanat 2003 2003 mojangina kitab al-buyu kulliyat ash-sharia sana thalitha owi talibul ilm alladhi daiman yatamassaku bis-sunnah wa yasum ayyam al-fadila يعني يختلف بالطالب العلم الذي لا يتمسك بالسنة ولا يصوم أيام الفاضلة أني أي جاكاين دو وسال محبت الزهيدي كدي توتدي مكدو والصوم يساعد على صفاء الذهن والفكر والحكمة نهورو ونينوما يدا ni korka kan beida kulolalla korka kan no beida munya korka kan kadi onenete yusabbibu yani onenete ko wiete kon yastaqim amra almu'mini ala alhaqqi alladhi sharahu Allah hare odo wi talibul ilm jogiti do sunnaji din e horo o nafiloji din be na gotum mandi toto khamisan ena foreji korka kan wasawmu yuallimu an-nidama wa nindimata korka kan no andina jubbudindi konon kadi e tabitangal li annahu yujbiru yani dum hino korka tan no forza as-sa'ima neddo horudon ala tanawuli ta'am e dow nyamugol nyameten washarab e korka ami e jaram dan fi waqtin muhaddadin yani muwa'adin muayyan وقت محدد موعد معين هنا كوركا كان عندنا كدي كوركا كان فرصاي هورودون e do nyamugol nyameto e jaram e waqtu dotta do makerna waqtu fododira wadu totta en foppudo neddon e fuk futurobi waqtun muhaddadun muwa'adun muayyanun dimbi kadi mata ko bimbi si yawri kadi hewti en foppo acce nafagol yani jongi wobbe ko 5 heures kaydiri iwrande kadi bendi 5 heures onnete 13 don non harayte babbe watana elde dera bendi mor Terez wadi non haray ko ben wona e fenyine don tigi watto hilladde wawa don hara ina ko tiidi ha o tan wasawm yash'uru bi wihdati almuslimina alhissiyati fil mashariki wal maghrib korka kan hino soina ko wiete kon wolugol julbe ben hunde wotere so etende kadi fil mashariki e fudirde nangen wal maghrib e mutirde de fahum jami'an be fobbe dendangal yasumuna wa yuftiruna fi waqtin wahid be horay e korka gorami e waqtu goto be tajay kadi e waqtu goto lianna rabbahum wahid wa ibadatuhum muwahhad wani onenete joomi mabbe ko goto dewal mabbe gal ko wotindinakal ko wadangal hunde wote sadisan e fawaidu saw والصوم ينمي في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور برابطة التضامن والتعاون التي تربط المسلمين فيما بينهم wandi loki noga toniki noga komisaso idatu ko no kamawdu ga aray wonde aray ta ko ndayri tum wonde ta falo ino ton wonde arata ko vinto tu yarete wonde arata toniki no ton haray bendi korka kan jandina yene danke on yurmede den e siddo yagangal e so gol humondiral fawtanigal ne don wallindiral kanko e sibbe makko be no humidiri julbe ben hakkunde makko non haray joma goddo be daleji be mabbe hewtama watana hilla benni korka kanko mo on tigi ndar
hande buyɗo si goɗɗo feni ɗo goɗɗo no wadde Saudi o yawa wirtade ay hendu wirtoru gerto ndu wona ka dow leɗɗe ndu wifata ka leyɓami ndu iwra haray fewndo ɗo hakkunde seeniɓe ton janngugol won ton du e seenotoɓe umra hitande kala waako ka suumay on nden sifaade e yaaɓe seeniɓe hajju kadi ko feƴƴi arafa en tini ɗon madinatal munawwara kaadem ɓuri ɓooyde gokkun ɗon mi ɓuri taakudeedi makka madina so hawri alansara on juulama attoto alansara juulede a taway sareti hoy ino gaari ñaameteeji kartonji tamaro kartonji ɓira zabadi ko si hawri honne ko ƴettan joni tun ko wiyete heesal tamaro ko wiyete ko tamaro ajuwa tamaro yani wonnete ya kala façon tamaro biredi on to wiye samoli a humayna non taw fo kakke ko koyɗaati ko a ñaama e ha faɗɗeɗa koye ɗum addete termusuji ɗi 5 litre hino ɗo qahwa aswad hino ɗo qahwa ahmar hino ɗo yani wonnete zanjabila e hino ɗo yani laban e hino ɗo halib e hino ɗo yani zikan ɗum kan no andi ɗon noon façon nawnaji no lagine ko noon façon wonnete jara woniri Saudi yaafo ɗon yeweela accano mi haɓɓe na noon toragol ko ñaama nde an o emi windu komi wolta na toragol komi ñaama ɗo na torano goɗɗimmoɓe amin ko kono yen weela ɗi ɓanna hunduko ko moƴƴa kami kono ko ɗum waɗi e imamuɓe ɓen no yurmi ɓaawo ɓuri aya imamujo alaji accano mi haɓɓe nani alaji min accano mi haɓɓe nani ko ɗum waɗi mo siɓɓe tedduɓe andi taw ka goɗɗo tawi wacce ñiiri e maafe o andi banu adama taw ko ɗaɓɓata ko wallinte wallahi alladi nafsi bi yadi no yurmi ɓande sa ardi taw tamarore a taway sufuraji no weƴƴita juulide nde fam huntinoɓe an soodat a watta e 5 riyal ma 2 riyal e jiifama jonka suuma e dari ngol ñobbo ɗon tuso yaltinagol wuppa ɗo hayɓata ko soodagol sukaaɓe men no gaaɓe jombali ɓe no yurmi nde yiɗa futuro surmaye noddinanama yiɗa sagata duwanoɗo jogade duwanoɗo jogade windude defte duwanoɗo wallude tawrota ala ko taƴira sina mboyiri o soodoya ɗum waɗe e poore haɓɓe wawa tunnir o tufa o annayi bobo o muyta enen tigi wiyay kaari no wayi wa mboyiri yardo mboyiri wo e hino ko fi imamu ko ƴetti daɓɓi wo soƴƴoto nanɗaɗo yaasi no wuli wo ka yawma lando on to wurgoji ɗi woniri ɗo mboyiri e gosi acceno partasirɗe humtari noon ɗum ɗo fonti yiwata ka hurgo keto e maafe haako arano ɓawle kurum aleykum e futti yaafe o ton jalde ɓaaliɗo komi woni wolde ɗon ko ɓuri lagandu futti maafe haako ɓalewo kurum tewu ala faydi on andi taw ka bonga hoy liilawa poson o mi ha yori duufawa posonowo dombi o ukka e maafe wo o wellata hettitu tewu wallahi haako bantaɗo ɗo sa ƴetti kilo tewa taƴiti ha moƴƴiya tappi toon honkama ɗon ha kucce ɗe ɓendi mor ɓadiɗo ɗo woymatako ɗon kayiɗa humtotoɗo wayasi wo o hawrale humtari welndi eno yurmini mboyiri e gosi ɗum noon ko ka hurgo kayiɗa waɗa takkito kayiɗa waɗa jogi satalde kayiɗa waɗa dando hottorgoji ɗi woniri kono noon kadi ketum toori futti maafe haako ɗo kadi wata ka hurgo janda dande ɗiɗi salminaɗe wo itta ko funen wallina a mande ƴetta satalde ko honde tuma tawata accano mi haqqede patoromɓe wiyata ko honde tuma wiyata rottane garana rotte ko yata ka juulirde ko kono patoroje hay goto jaɓata humtade ka huntede mo joƴƴini ɓamade makko ne no buuma ɗawa fure hum tedduɗo ile yurmi lagine ɗo suuma yesi tawima ɗo
ko ya foti ko ɗum waɗi Ustaz Ahmadu ɗaɓɓe mbuɗi kadi de wona jannugol fayɓe ɓen tun de innal hamdalillah on tun gaynata waɗi no woodi moneji goo mi wondiri Allah ko mbuɗi ɗi itti fewdo ɗo ala ko heɓata baraji fewdo ɗo ha yuti mbuɗi nelaɗo maki man fattara sa'iman falahu mithla ajrihi min ghayri an yanqusa min ajri mode sa huntini gota heɓi nyalle ɗiɗi sa huntini tatto heɓi nyalle nayi miijite ɗum ha suumaye lanna Allah bonni yapamoen iya kabaraji heɓoto ta wawa wadde hay fuyi ɗo musidɓe tedduɓe ko honɗum waɗi ɗo ko huntaje ka waɗanɗa huntari ma campagne wondi wela nena ɗum wallahi sa ko honde tuma piletiwal tew addete hunto ene huntari mettude hadise no joɗi e muɗum ko ɗum huntorte ko weli kam huntortake tew gerto ko weli adde ko moyiɗa on ko follere ko ɗum moyiɗa ono fungitina wawa picco ko lirude juɗira huɗo abinto arata yani zi adde zi yimɓe yara ha ƴooge ka noppi kono ɗo mo siɓɓe tedduɓe a yitaw ka goɗɗo hoyi ɓamande mum warawnotoɗo basagaru wara e moƴƴade on andi mawɓe men ɓen wallahi ɓen no ɓurno en okkugol bayeɗen heɓike kaftane hoye daɓɓoye heɓike étasiji heɓike kono mawɓe men ɓe marayno gorore wotere ka ɓe marno faandu goro ma wi'en honno e ndete potir goro ma janɗude wonde memataki ko wogidetede ni wogidagol a ko ƴettugol to soke ɗen haji ko si ɓe heɓi koɗo tedduɗo ɓe ƴettande ɓe monda e kakol bantana ma e kakol yaari caafi ɓe ɗowtamo ha ka ɓeygure nde yi'ata ɓe naalaji en salmodiren ɗo salminama ɓayna okkugol wona ɗum enen ɗo ko si goɗɗo wi kon kakur assalamu aleykum ɓinno gomboni konkuɗi kakuru ɗon pay koko wene he wono iwe ka bafal iwe ka bafal sotte ndaare ɗo ka huntagol ɗo sen naati ɗo ko ha waɗutumen on lannata yaltata ɗo par ce que ɗo taw no huntorte noon ko ɗum waɗi haray mo siɓɓe tedduɓe arafa contenaire 40 pieds ino ɗo jullaɓe sa ina wowla ɗum ɗo ñiƴanɗen samali ka hoore tabal ɗo e ɓeru heddi koy honno e nette ko ɓa ko fillagol ayiyay contenaire jino on andi ɗo ko makanu liban ɗo joɗagol kam hirabu ɗo fena maranjari ayiyay contenaire 40 pieds na moɗono ɓeɓe téléphone famodiri e ɗi ayiyay goɗɗo no gaari contenaire 40 pieds hay ko bae huɗo ma leɗɗe bantara woni to ma falima ko keye naafi ko yarete imma kosam ma ɓira ma zi kala carton ngol tippuɗa e hoore mum ka ayde arafa na sodamol ko okkitirangol ko honto zak ene ko honde tuma lagine ittata zakka accon ɓaade kuɓeje lam hooli wallahi ana sigu bikum ittay zakka ko honto ɗi zakkaji mum woni miskino andata jombente wo suuma saudi fewdo ɗo ko kataɗa o kataɗa a heɓa jonnuɗo mo enveloppe reeduɗo ha hewti tew fewniɗo ka jibinta enen mo yiɗa wono fifo tum pette ala kullun yashku gongol sintugol wonko ko R+4 R+3 honto zakka ɗe kuɓeje woni miskinaɓe lagine kañum anda lewru ka hoyata ɗinɗo mbawno nawnon jeyɗi addeɗi nawnon jeyɗin zakka ko Allah jeytiri miskinaɓe innama sadaqatu lil fuqara hadihi lamu tamlik ko Allah jeytiri ɓe saba nodi karama ko ɓe si goɗɗo jonnima zakka ko sa faala wi albarka ayen saudi ɓe ɗonɓe lokuji jifon tef waɗɗo nder ɗo ɓe windi ɗo hada min malillahi alladi ataka ɓe ƴetta ɓe jonni ɓe yaltina oɗo ɓe inna hada min akhika almuslim yuridu minka saliha du'a ɗum noon handay ko sadaka tutta taw hiɓɓidiraɗi ɗiɗiɗi daramo taw ha o naɓe kadi hay binde piliyewal enen ɗo siya goɗɗo jonnima ɗo zakka woɓɓe sago mum koya coggu majji hittande